Prelamanje svetlosti. Šta je najbrže? Brzina svetlosti kroz vakum je najveća poznata brzina u prirodi i iznosi 300.000 km u sekundi. Tu brzinu označavamo sa C i pišemo 300.000 km kroz sekundu. Kroz svaku drugu sredinu brzina svetlosti je manja. U vazduhu to je približno 300.000 km u sekundi, u vodi 225.000 km u sekundi, u staklu 200.000 km u sekundi i dijamantu 124.000 km u sekundi. Vidimo da je u svim drugim sredinama manja brzina svetlosti od brzine svetlosti u vakumu. Posmatrajmo primjer kada svetlost prelazi iz vode u staklo. Brzina svetlosti je veća u vodi nego u staklu. Voda je optički ređa sredina u odnosu na staklo, a staklo je optički gušća sredina u odnosu na vodu. Ona sredina koja ima veću brzinu svetlosti je optički ređa, a ona sredina koja ima manju brzinu svetlosti je optički gušća. Indeks prelamanja. Postoji apsolutni i relativni indeks prelamanja. Apsolutni indeks prelamanja ili samo indeks prelamanja je jednak količniku brzine svetlosti u vakumu i brzine svetlosti u nekoj sredini. Označava se sa N, a pišemo C kroz V. C je 300.000 km u sekundi, to je brzina svetlosti u vakumu, a V je brzina svetlosti u nekoj sredini. Relativni indeks prelamanja druge u odnosu na prvu sredinu jednak je odnosu brzine u prvoj i drugoj sredini. Relativni indeks prelamanja označavamo ovako: N21, to znači druge u odnosu na prvu. Jednako je brzina u prvoj kroz brzina u drugu. Vidite ovde piše 2,1, a ovde je 1,2. V1 je brzina svetlosti u prvoj sredini, a V2 je brzina svetlosti u drugoj sredini. Iz ovog ovde obrasca, ako treba da dobijemo V, V će biti jednako C kroz N. N i V mogu samo da zamene mesta. Hajde da vidimo u ovom ovde obrascu kako će da izgleda V1. V1 će biti C kroz N1, a V2 će biti C kroz N2. Ove obrazce sam napisao na osnovu ovog ovde obrazca. Ovo N1 i N2 su apsolutni indeksi prelamanja, a N21 relativni indeks prelamanja. I sad se pitate kako ćemo razlikovati apsolutni i relativni. Apsolutni obeležavamo sa N ili samo sa jednim brojem ovde. A relativni sa dva broja jer mora prelaziti iz jedne sredine u drugu. Sada ću ovde u ovom obrascu, ovom ovde, da umesto V1 unesem ovo, a umesto V2 da unesem ovo. I dobio sam ovo. Umesto V1 pišem C kroz N1, umesto V2 C kroz N2. Ovo je dvojni razlomak i treba da ga sredim, a sređujem ga tako što spoljašnji puta spoljašnji pišem gore, a unutrašnji puta unutrašnji pišem dole. Znači spoljašnji puta spoljašnji pišem gore, unutrašnji puta unutrašnji pišem dole. I to će izgledati ovako. N2 puta C pišem gore, N1 puta C pišem dole. I sad vidite da C i C mogu da skratim i dobio sam samo N2 kroz N1. N2 1 je jednako N2 kroz N1. Sada ću ovdje napisati obrazac, konačni obrazac za relativni indeks prelamanja N21 iz druga u odnosu na prvu jednako je V1 kroz V2, odnosno N2 kroz N1.
i ono šta mi treba od obrazaca, to je ovaj ovdje obrazac za apsolutni indeks prelamanja i ovaj ovdje obrazac za rad zadataka. Izračunaj apsolutni indeks prelamanja vode. Potrebne podatke uzmi iz tablice. Brzina svetlosti u vodi je 225.000 km u sekundi. C. Brzina svetlosti u vakuumu 300.000 km u sekundi, a traži se n. Znamo da je obrazac za n c kroz v. Umjesto c pišem 300.000 km u sekundi, a umjesto v 225.000 km u sekundi. Kada podelim 300.000 sa 225.000, dobit ću 1,33. Kilometar kroz sekund i kilometar kroz sekund se skrati i apsolutni indeks prelamanja nema mernu jedinicu. Apsolutni indeks prelamanja uvek mora biti veći od 1 i nema mernu jedinicu. Drugi primjer, izračunaj na osnovu podataka iz tabele relativni indeks prelamanja stakla u odnosu na vodu i relativni indeks prelamanja vode u odnosu na staklo. Ovdje imam tabelu, odnosno tablicu, i odatle ću pokupiti one podatke koje mi trebaju. Brzina svetlosti u staklu je 200.000 km u sekundi, to je odavde. Brzina svetlosti u vodi je 225.000 km u sekundi, to je odavde. I traži se pod A staklo u odnosu na vodu, to smo napisali ovdje 1,2, i traži se vode u odnosu na staklo. Voda ima indeks 2, a staklo 1, n 2,1. Pod A, n1,2 je jednako v2 kroz v1. Umjesto v2 pišem 225.000 km u sekundi, a umjesto v1 200.000 km u sekundi. Kada ovo podelim, 225.000 podeljeno sa 200.000, dobit ću 1,125, što je negdje približno 1,13. Kilometar kroz sekund i kilometar kroz sekund se skrati i relativni indeks prelamanja, isto kao i apsolutni indeks prelamanja, nema mernu jedinicu. Pod B, potrebno je dobiti n2,1. To je jednako v1 kroz v2. Umjesto v1 pišem 200.000 km kroz sekund, a umjesto v2 225.000 km kroz sekund. 200.000 podeljeno sa 225.000 je 0,89. Kilometar kroz sekund i kilometar kroz sekund se skrati i, kako smo već i rekli, relativni indeks prelamanja nema mernu jedinicu. Relativni indeks prelamanja može biti veći ili manji od 1 i uvek je pozitivan. Nema mernu jedinicu. Ovdje je veći od 1, ovdje je manji od 1 i uvek mora biti pozitivan i nema mernu jedinicu. Treći primjer. Apsolutni indeksi prelamanja za staklo je 1,5, a za vodu 1,33. Izračunaj relativni indeks prelamanja stakla u odnosu na vodu i relativni indeks prelamanja vode u odnosu na staklo. Ovo je isti kao prethodni zadatak, samo u prethodnom zadatku su mi date brzine, a ovdje su mi dati apsolutni indeksi prelamanja. Dato mi je N1 za staklo 1,5 i za vodu 1,33. Traži se koliko je N 1,2 i koliko je N 2,1. Znači traže se relativni indeksi prelamanja. Pod A, N1,2 je jednako N1 kroz N2. Umjesto N1 pišem 1,5, a umjesto N2 1,33. Kada ovo podelim, dobit ću 1,13 i nema mernu jedinicu. Pod B, N2,1 je jednako N2 kroz N1. Umjesto N2 pišem 1,13,
1,33, a umjesto N1 1,5. Kada ovo podelim 1,33 sa 1,5 dobit ću 0,89. Pogledajte rješenja iz prethodnog zadatka. Tražilo se N1, 2, isto je bilo staklo i voda, samo što su mi u ovom zadatku ovdje dati apsolutni indeksi prelamanja, a u ovom prethodnom su bile date brzine. Pogledajmo rješenja. Pod A sam dobio ovdje 1,13 i ovdje 1,13, ovdje 0,89 i ovdje 0,89. Dobio sam ista rješenja, samo sam imao drugačije date podatke. Zakon prelamanja svetlosti. Imam jednu graničnu površinu, ovdje svetlost prelazi iz stakla u vodu, a ovdje iz vode u staklo. Povući ću normale na obe granične površine, N je normala na graničnu površinu, brzina svetlosti u staklu je 200.000 km u sekundi, a u vodi je 225.000 km u sekundi. Znam da ono što ima manju brzinu svetlosti je optički gušća sredina, ono što ima veću brzinu je optički ređa sredina. Isto tako i ovdje. Ono što ima veću brzinu je optički ređa sredina, ono što ima manju brzinu je optički gušća sredina. SU je upadni zrak, SP prelomni zrak, evo ovdje smo i napisali to, da dodam i uglove alfa i beta, alfa je upadni ugao, a beta je prelomni ugao. Pri prelasku svetlosnog zraka iz optički gušće u optički ređu sredinu, zrak se prelama od normale, tako da je alfa manje od beta ili beta je veće od alfa. Ovdje imam isto upadni zrak, na graničnoj površini on će se prelomiti, alfa je upadni ugao, beta je prelomni ugao. Pri prelasku svetlosnog zraka iz optički ređe u optički gušću sredinu, zrak se prelama ka normali i u tom slučaju je alfa veće od beta. I ostaje da dodamo još jednu rečenicu, a to je da je upadni zrak SU normala i prelomni zrak SP leže u istoj ravni. I ovo ovdje je zakon prelamanja svetlosti. Totalna refleksija. Imam graničnu površinu, iznad je vazduh, dole je voda, brzina svetlosti u vazduhu je 300.000 km u sekundi, a u vodi 225.000 km u sekundi. U stvari, u vazduhu je negdje približno manje od ove vrednosti, ali negdje približno ovoj vrednosti kao i u vakuumu. Tamo gdje je brzina veća, to je optički ređa sredina, tamo gdje je brzina manja, to je optički gušća sredina. Povući ću normalu i imam upadni zrak i prelomni zrak. Pri prelasku svetlosnog zraka iz optički gušće u optički ređu sredinu, zrak se prelama od normale. To je zakon prelamanja svetlosti. Ako ovaj ugao ovdje povećavam, i ovaj ovdje ugao će se povećavati. U jednom trenutku ovaj prelomni zrak će se poklopiti sa graničnom površinom. Ovaj upadni ugao ovdje se označava sa gama i to je taj ugao gama se zove granični ugao. Kod tog graničnog ugla prelomni ugao u odnosu na normalu je 90 stepeni. Granični ugao totalne refleksije jeste onaj upadni ugao gama pri kome je prelomni ugao 90 stepeni. Ako povećam ovaj ugao ovdje, da upadni ugao bude veći, zrak će se vratiti u istu sredinu iz koje je i došao. Totalna refleksija je pojava da svetlost ne prelazi iz optičkih gušći u optički ređu sredinu, nego se u potpunosti reflektuje, odbija.
Znači ovaj zrak uopšte ne prelazi gore, nego se samo odbija i vraća u istu sredinu. I to je totalna refleksija. Da bi došlo do totalne refleksije, potrebno je da budu zadovoljena dva uslova. Prvi, da svetlost prelazi iz optičke gušće u optički ređu sredinu, kao u ovom slučaju iz optičke gušće u optički ređu sredinu, i da je upadni ugao veći od graničnog ugla. Ovaj upadni ugao mora biti veći od graničnog ugla. Kada je manji, neće doći do totalne refleksije, a kada je veći, onda će doći do totalne refleksije. Primjena totalne refleksije. Totalna refleksija se primjenjuje kod optičkih vlakana. Skup optičnih vlakana čine optičke kablove. Ovdje svetlost ulazi, dolazi do totalne refleksije i na kraju ovdje svetlosni zrak izlazi. Optički kablovi se koriste u medicini za osvetljavanje teško dostupnih delova unutrašnjosti organizma i njihovo posmatranje. Optički kablovi se koriste za kvalitetan prenos signala TV-a, radio, interneta itd. Prelamanje svetlosti kroz ploču. Posmatrajmo prelamanje svetlosti kroz dve paralelne površine. Imamo staklo i staklo se nalazi u vazduhu. Ovo je upadni zrak, povučemo normalu i ovo je prelomni zrak. Kada prelazi zrak iz optičke ređe u optički gušću sredinu, zrak se prelama ka normali. Ovdje ponovo povučem normalu i zrak se ponovo prelama na ovoj ovdje graničnoj površini i ovdje zrak prelazi iz optičke gušće u optički ređu sredinu i pri prelasku svetlosnog zraka iz optičke gušće u optički ređu sredinu zrak se prelama od normale. Prelamanje svetlosti kroz trostranu prizmu. Prizma je od stakla, teta ugao prizme, s polja oko stakla se nalazi vazduh, odnosno staklo je optički gušća sredina, a vazduh je optički ređa sredina. Imam upadni zrak, crtam normalu i prelomni zrak. Kada svetlosni zrak prelazi iz optički ređe u optički gušću sredinu, zrak se prelama ka normali, na ovoj ovdje graničnoj površini. Hajde da pogledamo drugu graničnu površinu, povučemo normalu i ovdje u ovom slučaju zrak prelazi iz optičke gušće u optički ređu sredinu i svetlosni zrak se prelama od normale. Ako nađem produžetke upadnog i izlaznog zraka iz prizme, dobit ću ovaj ugao delta i ugao delta je ugao skretanja zraka.